sathi phakathi kweganga yabona kokungabo 9 ekseni indawo leyana ilezihlahla ezinkulu. Sathi sisi sabona formation. Uzazi ngaki ngoba zadlula phezulu kuhle kube emnyama. Hamba. Kuthe ngemva kwesikhathi sezwe ukuthi indlekele zalabeziwo zaphenduka futhi sadlula zayana. Sezwa ukuthi sokubhonjwe amantombazana emkoshi. Satshintsha ke thina sa-establish ibase la sasesilama amakhampani angu-2 ngoba amakhampani ayesuke eMlungushi esiya ku-deployment ayingu-3. Because akubanga into elanga elilodwa, right? So this first day kwazokwathi ngabo 5 sasitshela ukuthi kulokudla khona. Sesithola ukuthi akula makhiwo kwase kudingwa ikudla, right? Amajaha la abaqala ukuthola ikora master yakhona kwakulochago lohlale plastic olempuphu. Si guys were so hungry. Abananzelelanga ukuthi ukudla uchago lana kuzabadalelana. Bapheka uchago nokupheka ukuvuma amanzi. Yabo besidla. So izisu zathayi indlala lochago futhi ngezwake sokubuya into enjengaba gcina lapha be discover ukuthi kule mpuphu kule nyama kule ndumba kule nhlanzi but uchago lwalululu ukuthi lubambe ithumbu. But ukuzawalimaza amakhomle lawa. So hayi saphumula following day, right, ngena nenkambeni into yokuqala sesiyidinga ukuthi le inkamba kufanele kube le clinic kule MI room efanele bekhona la, kanti khona ise-center yadinga baze bagcina beyithola qoqa imithi liyana. Right, remember ukuthi sahamba ilanga lonke leliyana salala savuka sesikhoma lapha ukudinwa konke lokho akuzange kutholakala isikhathi sokuthi kugezwe. Yabo, but at least ngokunanzelela kwethu sesinanzelela ukuthi hayi amabhono awekho la. Uma kaba khona mhlambe abakhona 4 hours athayenza ahle ahamba. Bese kufika isikhathi sokuthi no madoda indawo leyana ilesifula ngapha. Ilesifula ngapha. Ngapha kulamacoach la. Inkamba iphakathi la. So la madoda ngapha gezani esifuleni lesi. Laba ngapha gezani la. Bageza ama-comrade la. Into esiyilandileyo yimbhobho kaZapho. Asikathola umbhobho wodwa. Inga hayi siyayidinga. Kodwa kuthiwe kule mbhobho ikhona yalahlwa. Ama-comrades babelahla imbhobho. Bejikijela phansi. Bebaleka. Yebo. So bese ukuthi omunye ucomrade uzifula khona okuncane lokho kodwa kulamanzi ahlala ekitchen ukuthi uyabubona phansi uyabubona nje amatshe phansi. Comrade uyageza la athuthi azwe uyahlatshwa. Uyabona ukuthi ma ulisotsha into elokwenza lo mbhobho uyeza ukuthi ngumbhobho uyeza ukuthi ikho kungendlela la. What to lo mbhobho angubhobho madoda. Base beqala ukwenza ugebha hayi ufaka izandla nje nangu omunye umbhobho nangu omunye umbhobho. Impuphu ilahlelwe emfuleni. Yabo kuthi ukuthi makade kulamakhiwa ayikho kwenza ukuthi amakhiwa angathola impuphu ngoba iphoselwe emanzini. Then ilizwe ke lahamba ukuthi khangelani emanzini la sathola khona impuphu eminingi kakhulu ophepesha laba akuthiwa yini lo mpuphu. Yes ayithola khonapho.
Isaac yena lidinga phezu kwentaba la ithola. Hayi. Impopho emkhulu sathola ukuthi kwakulezegi kulentaba. La kuliyane ngale kwakulezegi. La ngale futhi ama-position engawabona ayimathathu ayikhomba ukuthi kwakulezegi lapho. Wona siwathola. Sathola ama-small arms. Lokunye nje okutholakala eQuartermaster le Amariabu sakuthola lokhuyana. Then ukuthi kwakuza kwenzakalani sasiza reporta ngaphi hayi kwakungakhulunywa. So nabona ukuthi ngelanga les4 kwazobuya imota iletha isupply. Meaning to say abantu labana babezitshela ukuthi uma kunamabhunu sibazadubulana lathi. Yeah. Bazakuzwa. Yeah. Ukuze thina kungazwakali ukudutshulana kusho ukuthi akula mabhunu. Kusafe lapha babuya ngemoto. Madoda la. Madoda uhamba njani? No, hayi. Lapha sesithola impopho kanje all right. Lotani impopho emoteni. Lapho sebesiphathele ukudla. Ukudla kodwa ke indlela yayingasekho because ukudla sasukuthola kwakuningi. So abathatheke boni ilokhuzeni leya impopho leyana bahambe bese kuthiwa thina wena uyasuka futhi wenzani kwelemva ngeroute yena obuye ngayo buyela ku-Greatest Road. So ama-comrade la ayesechithekile lapha seliwabuthelele wonke selibatshebela impopho. No babengafuni ukuzwa lutho. Babengafuni. No hayi labo hayi. Abanye babehle bebaleke ngokuxoxa kwethu ngaze badiscover ukuthi yes ngama-comrades hayi ukuthi ehambe lathi no ukuthi asijoyine no. So labacheka ngene. Qoqa la imshiya khona phuma ngeyakhe indlela that njengoba kwakungela mission esasilayo ngabo nekwakuthi sidinga izikhali. So sabuya ke sesibuyela back to i-Greatest Road kulapha esesibuya sesibona izinkamba lezi. Kusitsho ukuthi abanye esahlangana labo bahamba bayareport ezinkambeni ukuthi kulama-comrades abo bathi bangama-comrades bavela eMlungushi baphiwe itask yokuya eFoxhole kanjalo sesivelale sesibuya siwela ezinkambeni abasebele information ngathi. Kulapho esifika khona ke sithole kwenye inkamba sithole kuthiwa bachaye ispota yiso esasibona ispota leso. Sasiyofika ke ku-Greatest Road nanka amadodana la ongonyala abantu hayi sebesikhokhela sesichapha umfula sesiyo establish okuyibhesi laphana. Yabona sahlala 3 days. From there samuva. Sithe masimuva sisiya kwenye ibhesi. Sathi phakathi kweganga yabona kokungabo 9 ekseni indawo leyana lezihlahla ezinkulu. Sathi sabona formation. Uzazi ngaki ngoba zadlula phezulu kuhle kube emnyama. Hamba. Kuthe ngemva kwesikhathi sezokuthi indlekele zala beziyo zaphenduka futhi sadlula zayana. Sezwa ukuthi sokubhonjwe amantombazana eMkoshi. Yeah. Sashintsha ke thina sa-establish ibhesi. La amanye amakhampani angu-2 ngoba amakhampani ayesuke eMlungushi esiya ku-deployment ayengu-3. Mina eyami yayiphiwe ukuya ngale labantu bahle balapha sayobathola. Safika ke sahlala
sakwazi ukuthi sahlala isikhathi kodwa not isikhathi eside kodwa sikutransit sedlula sihamba sekhaya. So ngemva kwamalanga ntambama wazobuya ukhomisa kokuthambana kodwa Emmanuel ngaphambanisi ya wathi abantu abalunge kuyahanjwa. Salunga kwathi ngesikhathi yabuya imota sathwalwa laphana saqonda eLivingstone. Sidlula eLivingstone hayi sekukhanya yabona kwakungabo 12 or so. Sidlula eLivingstone siye khonale siyafika kwenye indawo kuthiwa kuse-front kodwa kuZambian side kuse-crossing point okuhlala khona amanye amadoda. I still remember ujaha lona kwakuthiwa nguSamankazana lapho kwawuchaphisela khona uSamankazana sithone laphana bathi madoda liyachapha ntambama. Ngempela lapha mina senginanzela eyami ikhampani saqala ukuchapha ngiyabona kubo 8 khona phana kwachaya ngiyabona bo 2 or 3 uchapha. So ikhampani yabo lamadoda amangaki? Company yami about 130 something. Reinforced company ngoba normally company 100 men. Yeah. Yes. So sichaphela esihlengeni suka ngale lingena uZambezi uzofika esihlengeni bachaphisa wonke umuntu lizobe sisihlengeni bezoqalisa futhi esihlengeni sebechaphisela other side. Yes. Saqeda ke kuseni manje siyafika lapha ngithola amadoda vele selele ayibukani madoda sesihamba la silamadoda ama-veteran abazindlela. One of the guys asilayo kwakuthiwa nguSigoge laye ibizo lakhe lekhaya nguKarikoka. Ngagcina sesiba laye ku-army and so forth kwabase-range khona yibo ababesikhokhela indlela. Sahamba sayakuma bona saba rush kubo 12 sesizwa izimota eziduma ezeKazungula. Right, hayi sama lapho sesamile kwaduma ispota sivela emva kwethu wasitshela uKarikoka ukuthi siyatrack babonile. But then inhlanhla ukuthi uma lisuka Emfuleni lihamba kumbe ku 20 kilometers kuba lamachibi okunatha khona inyamazana. So imizila eyenyamazana mningi kakhulu yabo. So ukuthi bona babengananzelela ukuthi bona bahambela kwakusibanzi ngenxa yemizila yenyamazana. Safika ke lapho egangeni amanzi ayesephelile because sasithola ngama-water bottle khona kya ayesephelile amanzi kwakushisa futhi. So safike sama kwenye indawo sathola nje ukulichibo kulamanzi alobulembo obuyiblue lobuya. Sasihamba lo munye ujaha waseLubhangwe wakuthiwa nguHoward uyawenza imedicine engumedic. Wabuya laphana wabuya kimoto commander amanzi right abantu abapheke ngalamanzi nje siwathi yiwa amanzi sifale sipheke ngawo. Hayi ndoda phela kanti uthini wena angithiwa ngibona ubulembu bakhangela izibungu zikhona phakathi. Uyabona kulempilo phela kusho ukuthi akula poison la. Nxa kule poison izibungu azinathi ziyafa Ziyafa vele. Okay.
Okay, kulungile nto bese sipheka lapha. Siseduze lomgwaqo eKhazungula, siqeda ukudla laphana. Siyachapha umgwaqo. Sesibangisa ucingo lweBotswana, singene kuBotswana side. Ngoba kube sasingayenzanga njalo, is either sasiya ngenela eCholocho. So ukuthi siye kwethi side lapha singene eBotswana. Sahamba ke safika eBotswana. Kwakuthiwe sathi sifika kusahlangana labantu abasilandayo saqeda 2 days akukho umuntu. Indlala sichayile. Yeah. Uyabona uma ufuna ukubona ukuthi i-discipline iyalahleka, lambisa amasotsha. Ya amasotsha angalamba. Ya ungabona kahle nje ukuthi hayi discipline yaphela. Yes. Base bekutshela commander silambile. So ngagcina laphana ngisacrifice ngangizwile ukuthi kuthiwa kulo baba uMkhwananzi osePandamatenga. Yeah. Owaye supporter enkulu yezapho. Uma kwakulobunzima kwakufanele uzanye ubungcono ukuthi kuyobonwa yena. Thatha abafana ababili ngene emgwaqweni. Ngimise itruck evela eKasana ngombhobho. Ame umuntu wana ndoda lapha thina silani lawo. Thina sifika ePandamatenga. Hayi kanti inhlanhla futhi umuntu ngapha eRhodesia. Hayi bakhomana bekumusha, hayi no problem, asambeni. Right. Afika sehlise lapha athi right. Yena lendlela ya ePandamatenga but linanzelele because immigration ngale immigration eRhodesia ngapha ngeBotswana vele mawufika lapha labana bayakubona. So ayisahamba dibana lo munye umuntu umama sambuza wathi hayi izitolo lapha ngale immigration lingafiki. Masifika lapha sithola ukuthi baba lo kakho uMkhwananzi. Sizama ukuthi kuyatholakala ngenhlanhla aze agcine ebanjwa ngefoni. Umuntu esamthola khona athi hayi lindani ngise-Francis Town mina ngiyabuya. Salinda baba lana wazwafika wasinika impuphu. Obekade sekusenzeka ngale bese kudliwa inyama. Yeah. So inyama la futhi bese problem eziswini ebantwini. Inyama isidliwe yodwa. Yabona because bongasela sithwala. So kwakule nyamazana. Sesidubula inyamazana. Lokhana ukuthi seduze le pounder hayi. Ndebele I youngsters. Abafana abancane. Yeah. Ku company lapha. Ikenge yona le abafana abaningi abathatha imanama bona bana. Kwakuyizenzana intanga lezi. Abalezibindi lezana ezinye ungasozuzazi ukuthi ngezana. Ukusho ukuthi siyadubula khomanda. Anti umpopho kazaphi ukuthi siyadubula. Siyadubula ababula. Siyakhala. Yabona. So yeah. Hayi ke sesifikele empuphu hayi. Discipline ibuyele nje endaweni yayo. Phekwe lapha kudliwe. Kube njalo. After 3 days kuzobuya itruck ivela le eDukwe iya kumbe ngithi ivele ePandamatenga eKasana. Ihamba engathi iyama. Si-suspect ukuthi ngaba yiyo le. Thumela amajaha bayoyimisa. Bathola ukuthi nguComrade uPoso. Fiwetha yini kulapha madoda alright sesilibonile
siyabuya ahamba for 3 days angabuya. Now i-challenges asilayo iBotswana leZAPU zazincedana ukuthi singasebenzisa ilizwe leBotswana. Yeah. Kodwa singabonwa ngamakhiwa. Yeah. Because amakhiwa athreatena iBotswana. So into yakho sifande yenziwe cat and mouse. Yebo ba. Kusho ukuthi oposwa ngala ngazi ukuthi kwakwenzakeleni. Ngiyabona abatswana bathi hayi phela nabantu besebebonakele. So manini kuyobalanda abantu laba. I mean you can see iBotswana vele njana amasilo ayezenzela intando. Yeah. Yeah. Kanti into bonke amadoda amaningi acapture khona pha. So ayibagcina egcineni. La senza nje amakhampani lana amanye esasilawo lawa ahamba phambi kwethu. Enye bayidisamile. Enye company. Babethi belingafika lapha balidisarm bathatha isikhali nabalibuyisele back eZambia. Isikhali ayisezithethwe. So kwakuyinto enzima kakhulu le ukuthi ungathathela isikhali ubuyiselwele kwakuyinto enzima but saphumelela ke thina. Sabe le challenge nje endawo eyodwa abafika basimisa abafana bePDF bathi hayi sathola ukuthi hayi ngeke ngikwanise lokho ukuthi ngidisane sihambeni bafana sadlula nje hayi kuthi ukuthi laba abafonelanga phambili. Yeah. Ngoba kwakuyinkani nje ukuthi mabefonele phambili inkani yakho nayo engasozisebenza but basikela sadlula banginanzelela bazosdropa kungwanyana kumbe ko Chingababili bithi khona pha sa crosser ke sachapha umfula sazekhaya. So siku operational zone na. Siseku ujeni. Yeah. Yes. So imission yakho ngena lapha uyanga. Imission yami lapha angikayitshelwa. But ifanele ngihambe ngize ngiyobona abantu original command. Ngesikhathi leso kwakungubani original command? Umphini original command. So uyahamba lapha ibhekli yakho yokuqala first ungena ku bhekli inga. Ibhekli yami ise ematankeni number 3. Sisukela phana singene amaplaza. Phathi yabona mawathatha nje angithi mawusuka ngithi kubombakho angithi amaplaza aboskina la. Yeah. Chona zazayefika kubo Roger kuSmukwe. Sasihamba ngamaplaza la. So sithe siphume emaplazini singena ezakhamizini. Kuthi bona babe le patrol yabo eyayivela ngemva kwethu. Basilandela thina sithe siphume emaplazini sizofika ngapha kule mizi. Ngafike laphana ngakhipha platoon commander. No, wangabe umplatoon commander. Wayengusergeant. Usijumba uMafu. Hope you heard about him. So Bob Mafandi. Ngathi ka track back. Abona ukuthi akulanto esilandelayo. Emuva. Zachayisa. Wakhala kakhulu. Thina la uselo kuyingondo kweregular la. Yeah. Lapha sihamba lama-veteran la. Ama-veteran ayi-understand into esesiyenzile. Thina asi-understand sesijaya indlovu ngempama. Thina sibona ngathi sesibajayile phela amakhiwa. Yabo. Amadoda la bethi no. Manini thina
sihambe siye ngaphetsheya kaSmukhu eSt Joseph siyodinga ama comrade, then siza letha imessage ngapha ukuthi kuhamba njani. Kanti sebebalekela lento lesesiyenzile. Bayakwazi ukuthi sizakhala kuphela. Bafuna ukuthi ali nama regular liphakathi kwendaba. Yabo. So abasithi amadodana bahambe kuzothi ngakusasa kuzofika abafana ababili. Abafana labana bafike basitshela ukuthi bangobani. Abafana labana bathi kunontombazana uthandana lepolisa. So untombazana wana ubatshele ukuthi uzwe bekhuluma ngokuthi babuya bafuna ukuzohlasela kulamagorilla number 3. Bazama babusisa abantu abasesithola ukuthi no abasibozigangi baqinisile. Yebo madoda alright. Ababuye siyabachaya. Kodwa ke sidingeleni information. Mabe siza libuye lisitshele. Siyaphuma lathi. Landela amagerilla lawa. Laba oSkoke. Sizofika emizini yakoBhango. Ekugcineni kwayo uma isiyangcelana leplaza lika Roger. Khona pha. Sifike sibe laphana. Lana amadoda ezuthi sesifikile babuye labo. Bethi no kunamanye amadoda ngaphetsheya eSt Joseph. Mhlawumbe sewabona amadoda la lapha engithola khona information. No ndoda wena. You hang around here. Commander uye area. So uzammelela lapha aze abuye. Asiyamelela nje ama platoon adisperse abanye bakubomarino khangali. Abantu laba abayivele bazalwa kuzenzela lezo ndawo. Area bazazi lezi. Yes. Sihlale ke laphana. Lapha konlondo la koBhango la lapha esihlelwa ngama comrade angu2. Ama comrade la omunye walabafana laba wayethandana lomunye unkazana. So uthe thandana lomunye unkazana next door. Ngazi kwahamba njani kumbe kwakuyi hit and run omunye unkazana ose next door lapha. Lo nkazana oqala wayehlala lo mama wakhe. Umama angazi ukuthi wayesebona umkhwenyana yini egerileni umuntu udla kwenhlamvu umuntu ozihambelayo. So umama akumphathanga kahle. So mfana wakhonjwa futhi duze. Yeah, eduze. So bagcina bekuzwile into wakhona. So abafana laba bazohambela ngikhona ngale. Ngesikhathi babe ngo4. Bafika laphana. Bafika emzini oqala. Banatha iti bonke banatha iti ngo4. Basuka laphana behlukana bahamba nga2. Oyedwa wayejiye ibhrugwe lakhe komnye ubaba wakoDubo wayengu-teacher kodwa wayethunga. So wathi yena ngcono alithatha lokhu zeni lo wasale join abanye. Basuka laba bayangena ngakibo kankazana lo. So wakhanya umama lapha esibalo musu ukuthi obhuti bakho phekela iti. Yabo? Kanti umama wayesele ezinye ingqondo. So bapheke owayepheka ngonkazana. But umama since ayeyazi into ayeyenza ayengafuni ukuthi umntana wakhe
ayibone wabafakela ke isibindi sengwenya wona lwana uhambe yedwa uthe mayebuya ngale wathola laba sebenatha yena wathi hayi mina nathi lapha engivela khona wanganathi labanye banatha omunye owesithathu la wanatha ihafu yenkomisho banatha baqeda lapho basuka bafika ngandawo qala amadoda akhala ngezisu mina ngise St Joseph ngaphetsheya ngale ehlaba elibomvu ngizozwa ke sokufika ama message ukuthi hayi sokulama comrades agulayo ngale wenze njani bakhala ngezisu suke khona ngale nizochapha lapha ngamfika ngithoda hayi izakhamizi ezibathethe zabathwala zabasaduze lomfula hayi akusekuhle vele umuntu uphuma udenda oluyibhaluni kulelwenga lubohle sale ngala lutho ubuthakathaka lokhuyana okungaqedakali ubona lo muntu usesifa but ukuthi abantu laba bephele inkani emoyeni yethu kwengani wami soloze emoyeni ngithi kuyamanga singithi emoyeni yethu kwakubuhlungu emoyeni ngithi kuyamisa emoyeni yethu kwengani wami soloze emoyeni ngithi kuyamanga singithi emoyeni kwakubuhlungu emoyeni ngithi kuyamisa emoyeni yethu kwengani wami